यानी क़यामत दोही जरूर यथ क़यामतस लूख इनकार करन इमन चीजन गवाह बनयित कसम होयित अल्लाह ताला फरमावन जरूर सब्द वाका क़यामत और क़यामत ब्रोहिम निशानी बयान आई करन आदिस मुबारकन अंदर मे बासन 60% तिम निशानी बराबर गम्स नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा वला यदुरुल्लाह शयअन इल्ला नफ्सुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अशफिना बिल क़ुरआनिल हकीम अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन अल्लाहुम्मा अफ्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद व या फ़आलुल लिमा युरीद या मुग़ीसु अग़सिना या मुग़ीसु अग़सिना या शाफ़ियल अमराज़ इश्फ़ा अमराज़िना या शाफ़ियल अमराज़ इश्फ़ा अमराज़िल हाज़िरीन अल गायबीन या हलल मुश्किलात हल कुल्ल मुश्किलातिना अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना वकरिमना वला तुहिन्ना अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक वागनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक वागनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक
اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وأزواجه وعلى أولياء أمته إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بے شمار حمد و ثنا، تعریف، تحمید، تقدیس پرت مجلس ہندس آغاز اندر بالعموم، خطبہ جمعہ اندر بالخصوص تس رب العالمین اس کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدد کرن وول یاری کرن وول چار ساز پتھر پیمتن تھود تلن وول حالات واقعاتن ہن تغیر تبدیل کرن وول موسمن ہن بدلاو انن وول کہن سوائے معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. اسندی معبود آسنک تھک تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسنزی یکتئی وادانیت الوہیت اسن بجر تھزر برتری معبود برحق آسنک پرچار کور تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پت تہندو قریب ترین ساتھیو یمن صحابت الکبار ونان یت امتس اندر تابعینو تبع تابعینو بزرگان دینو اولیاء کاملینو دانشورو اہل علمو کور رب العالمین سند کنیرک پرچار لوکن تائیں واتنوک یہ صحیح کات زکان مالک تو مختار حیات و مماتک نفع نقصانک خیر شرک زندگی تو موتک ام ساری کوئی مالک کل حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. یہ درست عقیدہ آسن ملت اسلامی ہز بنیاد ملت اسلامی ہک تشکیل یت عمارتس پہ یمن ستونن پہ کھڑا تت اندر گوڑ عقیدہ توحید. یہ اسلامک راس المال اساس سرمائے عقیدہ توحید سمجھن ہچن. عقیدہ توحید بغیر چھن کن عملی ہز درستگی عمل چھ نامکمل بلکہ ناقابل قبول یت تان گوڑ آس عقیدہ توحید درست. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. یم ایمان نش پن پان دور تھو یم انکار کور ایمان باللہ یم وحدانیت رب العالمین سن تت پوٹ کور تسلیم یت پوٹ منشائے حق یت پوٹ یہ تسلیم کرنک تاکید کور حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ومن یکفر بالایمان یمیت انکار کر فقد حبط عملہ تسنز عمل گئی ضائع تو برباد تسنز عمل گئی ضائع تو برباد تسنز زندگی گئی ضائع وہو فی الآخرت من الخاسرین وہو فی الآخرت من الخاسرین. اور آخرت اندر آسی نقصان والن اندر یمن عمل کرنے برونٹ گوڑ پنن عقید سمجھ
پنس عقیدس یہ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید سورہ بقرہ اندر بیس جائے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ نیکی چھن تو روئی پنن کروا مشرقس کن کن مغربس کن ولكن البر من آمن باللہ بلکہ نیکی یہ پنن روئی کرن بروٹ ایمان اون لا شریک رب العالمین اگرچہ ہمیں آیت منشا تحویل قبل کس موقع پر سپدمت یل تحویل قبلہ سپد مسجد اقصی بجائے بیت المقدس بجائے دل مبارکس تمنا اس جی کعبۃ اللہ گو سون قبلہ آسن ام پت مدینہ طیبہ تات مسجد قبلہ تینس اندر نماز ہندسی حالتس اندر یل پنن روئی پھر مسجد حرامس کن کعبۃ اللہ کن رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہود نصارہ اہل کتابو تل شور دبوکھے یہ دینا کال کس طرفس کن روئی پگہ بیس طرفس کن ات کور تردید اللہ تعالیٰ دبن لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی چھن توی مشرقس کن یا مغربس کن پنن بت پھروا ولكن البر من آمن باللہ البتہ نیکی اس ایمان ان رب العالمین سندین احکامن وحدانیتس بی ات سوت والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین بی آسس ایمان قیامت کس دوس ملائکین مقربین آسمانی کتابن تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یہ نیکی یعنی فرمان برداری کر رب العالمین سن توحید سمجھ بیس جائے سورہ نساء آیت نمبر 136 یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اتت اللہ تعالیٰ با ایمان نہیں ونن ایمان انیو رب العالمین یہ قرآن مجید اندر امی قسمک اکوئی آئی یتن یہ وننا آمد یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اے با ایمانو ایمان انیو رب العالمین یعنی ایمان راسخ زی اوتن عقیدس اندر عمل اندر دعوتس اندر پریت معاملس اندر زانہن لا شریک رب العالمین ورسولہ بین ایمان تہندس رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتباع کریو تہند والکتاب الذی انزل من قبل بی تمن کتابن یم نازل آئی کرنا امی برو یعنی تورات زبور انجیل یا لکٹ لکٹ صحائف تمن چھس ایمان انن مگر عمل چھ صرف قرآن مجیدس ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا یم انکار کور کت کورن انکار یم انکار کور رب العالمینس بی دپن ملائک چھن بی مانن آسمانی کتاب بی کورن انکار تہندن انبیاء کرامن دپن قیامت چھن نعوذ باللہ قیامت کتہ چھ فقد ضل ضلالا بعیدا نئی گمراہی اندر سگو نئی گمراہی اندر مبتلا یعنی یکتا چھ در ذات و صفات یکتا چھ در ذات و صفات محتاج تسکن کائنات یکتا چھ در ذات و صفات محتاج تسکن کائنات مخلوق تم سن جزو کل مخلوق تم سن جزو کل بل بل تو گل رات الدہل بل بل تو گل
رات الدہل یہ سوری انجام انن وہ رب العالمین نرگس گلستان باغبان مولانا انور سن کلام نرگس گلستان باغبان نام خدا وندے جہان شمس و قمر تا بحر و بر شمس و قمر آفتاب زون خشکی سمندر شمس و قمر تا بحر و بر اختر سمر شجر و حجر کل کٹ کنی یم ساری گواہی دیون ضرور چھ کائنات پود کرن وہ رب العالمین بود ہما سود و ضیا بود ہما سود و ضیا نام خدا وندے جہاں امی پت پیغمبران نامور ہم اولیاء نیک سر پیغمبران نامور ہم اولیاء نیک سر در ہر نفس ترسندگا در ہر نفس ترسندگا نام خدا وندے جہاں انبیاء کرام ٲسِن صحابہ کبار ٲسِن بزرگان دین ٲسِن اولیاء کاملین ٲسِن پرٛٮ۪تھ أکِس پننہِ پننہِ جایہِ نتھ کمِچ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خوفٕچ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ واحد القہار آسنٕچ یمو منٛز پرٛٮ۪تھ اکھ رب العالمین سُنٛد رضا حٲصِل کرنٕچ کوشش کرن اور امہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وحدانیتس سۭتۍ اتباع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی معبود برحق تسلیم کرن ایمان اڑلیک یوتھ تانی یت امتس اندر ایمان آشس زِ خاتم النبیین آئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمن ایمان آسن گو تہذ فرمان برداری کیازِ بار بار چھو تۄہہِ بوٗزمُت سورہ آل عمران اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ییٚلہِ روزِ اضلسٕے اندر تمام انبیاء کرامن وعدٕ ہیوٚت رب العالمینن باسا سوز تۄہہِ کُن اکھ کتاب دانائی ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم انبیاء کرامن ون میں دس تۄہہِ کتاب میں دس تۄہہِ حکمت میں دس تۄہہِ دانائی مگر میں چھُ امہِ پتہٕ سوزُن تۄہہِ کُن اکھ رسول برحق مصدقن یُس تُہنٛدِس تصدیق کرِ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ہرگاہ سُہ تۄہہِ لوٚبوٕ ہرگاہ سُہ تۄہہِ آو ہرگاہ تہنٛدِ دیٖنٕچ آواز تۄہہِ تام وٲژ لتؤمنن به ایمان انزو تٔتھۍ رب العالمینس ٲس پتہ یمو انبیاء کرامو منٛز لبہِ نہٕ کانٛہہ زمانَے نبوت رسول کریم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم مگر حجت قائم کرنہٕ خٲطرٕ سانہِ خٲطرٕ سبق ہرگاہ سا تۄہہِ تہِ لوٚبوٕ سُہ تُہۍ أنزیو تٔسۍ ایمان تٔتھۍ دعوتس کٔرزیو مدد قال اقررتم کیا تُہۍ چھُوا اقرار کران یہ ہوت وعد انبیاء کرامن ہندین ارواحن ازلس اندر رب العالمین واخذتم على ذالکم قالوا اقررنا تُہۍ چھُوا یہ تسلیم کران تمام انبیاء کرامو کور اعلان اس تسلیم یہ اس اقرار کرن ہرگاہ اش لوگ زمانہ نبوت حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم اس انو تٔتھۍ ایمان یعنی ختم رسول پادشاہ انبیاء ختم رسول پادشاہ انبیاء خاک درش تاج سر اولیاء خاک درش تاج سر اولیاء اول سون ایمان عقیدہ توحید سۭتۍ ختم النبوت تسلیم کرن خاتم النبیین زانن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو حال
انبیائی کرامن آو ون اگر تہ لبو تھی کرزو تھی دینس آبیاری امامان دین ہن کتھ امامان دین ہن کتھ محدثین تو مفسرین ہن کتھ پریت کس ہند خاطر حجت قرآن مجید پتہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود السلام اللہ تعالیٰ سن برکت فضیلت رحمت رافت رفت اسن برزات اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس درود پوریا پرو امی درود کی برکت کرن سان مشکلن آسان سان پریشانی کرن دور وری وادو پٹھی مشکل سان گرن اندر عیالس اندر مسائلن اندر رب العالمین کرن تمن وی آسان اللہ تعالیٰ کرن سان مشکلن آسان سانس عیالس کرن ہدایت کور مالن کرن چار سوزی سان بیمارن سوزن شفا بیمارن کرن شفا کامل اولاد نرینہ سوزن رب العالمین امن امید جسمس چھن تمن تین بخیر و عافیت عالمی اسلام کن حالاتن کٹ کرن رحم رب العالمین آمین یا رب العالمین حمد و ثنا درود پت معزز سامعین کرام ازکس خطبس اندر پر میں اخ لکٹ بکٹ آیت سورہ زاریات ات آیتس متعلق لوگ چمے گویا کرن یا امی آئی کس تناظرس متعلق ات آیس پرد تھیت لوگ بے ونن مثلا بعثت نبوی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت تہن مبعوث سپدن یہ تمام کائنات خاطر تمام عالمین ہند خاطر سراسر رحمت اور کیا آئی تم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ معلم اخلاق بنت معلم انسانیت بنت آئی سوزن بے آیک دانائی دن قرآن مجید دن مگر ون تڑین لوکن غلط فہمی ہے 18,000 عالم گھن پود یم گئی پود امہ برہ یل حضرت عیسیٰ تم عالمین موجود حضرت موسیٰ تم عالمین موجود ابراہیم علیہ السلام تہ زمین و آسمان موجود عالم موجود تیل کیا وجہ مخلوق کر پود رب العالمین یہ امہ آیتک مفہوم آز یعنی اسلامس اندر کیا عباداتن ہن مفہوم سورہ زاریات کی امہ آئی کس تناظرس اندر کرو کوشش کی ونس زاریات عربی لفظ یہ تات ہواہس ونن تات واوس ونن یم سید گرد وتھان یل واو تیز آسان ام پتہ گرد غبار وتھان یہ زاریاتک لغوی معنی ڈکشنری معنی زمانہ نزول یہ سورہ زاریات کر گو نازل مکۃ المکرمہ کس وسطی دورس اندر یعنی مانیو توئی 5-6 ہجری اندر درمیانی کی وری گمت نبوتک اعلان کرمتس کی وری یمن ون ات گزارن درمیانی زمان نبوتک مکۃ المکرمہ اندر یل یہ سورہ شریف نازل سپد تمیک مرکزی مضمون نچوڑ کیا نچوڑ یہ انسانس دن دعوت عمل انسان مبین نر مر وٹت نہ انسان ین حرکتس اندر انسان کرن عمل ست رب العالمین سن رضا حاصل بی قیامت چو ہول ناکیو نش قیامت کے مناظر ست انسانس خوف پود کرن یہ امہ سورہ شریفک مرکزی مضمون والزاریات ذرون یہ لفظ استعمال گومت قرآن مجید کس سورس اندر میرویز کشمیرن لوک امیک معنی تمن واون ہند قسم یم گرد چھکراوان یعنی واو وطن کن سات ام پتہ گرد غبار آسن تمن واون ہند قسم یم گرد چھکراوان
فالحاملات وکرا یا تمہ اوبرک قسم اس رودک بور گوڑ پانس پہ رٹان گوڑ اوبر یوت کھسان اد بارش پیون یہ بارش کت توتھ تان آسان یہ آیہ سمجھاون اسلامس اندر سائنس قرآن مجید سائنس کیو مسائلو سند برت بشرطے کہ تدبر تو تفکر تی کرن تمہ اوبرک قسم اس بارش بور پانس پہ گوڑ رٹن فالجاریات یسرا تمن ناون ہند قسم تمن جہازن ہند قسم یم بڑ نرمی سان سمندر چن لہرن اندر کراس کرن اپور ترن یمن سمندر کس بٹھس پہ گھنک موقع آمت خاص کر شامنس دگر پت سمندر آسن ژھال مارن یعنی انسان بٹھس پہ بہت تہ کھوژان مگر امہ باوجود ات اندر سمندری جہاز تو سمندری ناو آیت یل نازل گئی سورہ یل نازل گو ام سات سمندری جہاز ازکی قسم کی مگر ناو تمہ سات آسم زپور ناو تمہ سات آسم تمن گواہ بناون رب العالمین یم سمندرس اندر یکدم مگر بڑ نرمی سان پکن فل مقسمات امرا تمن ملائکن ہز دری ہاون اللہ تعالی یم زمین اندر روزن والن پنن بندن تان اللہ تعالی سے چیز تقسیم کرن یعنی رزاق رب العالمین مگر ملائکن کی ڈیوٹی اتھے پوٹ شافع رب العالمین یہ شفا تمن تائے واتناون رود تراون وول رب العالمین مگر ملائک ڈپارٹمنٹس مز کام کرن تاپ کرن وول رب العالمین مگر ملائکن امچ ڈیوٹی امن گواہ بناون رب العالمین ام پت ونن انما تؤدون للصادق ضرور سپدِ واقع یعنی قیامت دہی ضرور یت قیامتس لوک انکار کرن یمن چیزن گواہ بنائت قسم ہوئیت اللہ تعالیٰ فرماون ضرور سپد واقع قیامت اور قیامت برہم نشانی بیان آئی کرن آدیس مبارکن اندر میں باسان 60% تم نشانی برابر گمت 60% نشانی اخ نشانی شرح اموات بڑی مرن باسان آسان کان دو یل اند پکس اندر کنس نت کنس میت سن خبر شرح اموات تم بیمار آسن یہند ناو اوتھ تائیں بوزمت آشک گمس نشانی برابر بے حیائی بے پردگی سودس اندر معاشر بڑومت قیامت نشانی بیان کرن یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے منشیات ڈرگ شراب افیون پھکی چرس کلم پرن ول آشن نہ صرف ام کس باپارس اندر بلکہ ام کس استعمال کرنس اندر ملوث اور پور ریاست اندر چھو دپن اسلام آباد ضلع گۄڈنِکِس نمبرس پہ یہ کاروبار ساری کھوت زیادہ سپدن مگر عوامی بیداری مہم اگر چل اخ وقت سان عزیزن چھن پتہ میانہ عمری ہند یا کم زیادہ زبردست گاڑین اندر سگریٹک برمار آسان مگر عوامی مہم چلے ضمیر گو بیدار لُکھ آئی بروٹ کن آج کن جائیں نظر گژھان گاڑی من آز کھانا چون اگر آز برو 10 ؤری کس ونہا دپے چانین پونسن سا چون نہ دپیک آز بون وس بیس گاڑی کھس مگر آج الحمدللہ کن جائیں نظر گژھان اگر ڈرگس مقابل افیونس مقابل فکی مقابل کھوسن بغیر یہ وچھن بغیر یہ میں قریب
مگر کار کرن شریعت اسلامیہ خلاف اگر یم کھوچن بغیر یمن چیزن متعلق عوامی بیداری چلاونی ضرور گژھو أسۍ کامیاب یِتھ پٲٹھۍ سگریٹس مقابل کانٛہہ قونوٗن نافذ کرنہٕ بغیر گئی کامیاب یتھ تہِ گژھو کامیاب اگر گرن اندر تہِ کرہاو یہِ مہم گرن اندر تہِ سگریٹ نوشی خلاف ججیری خلاف تماکس خلاف یتھ لُکھ چھِ ونان ہے لۄکٹُے مسلہٕ چھُ مگر چرس چھُنہٕ لۄکُٹ مسلہٕ ڈرگ چھُنہٕ لۄکُٹ مسلہٕ شراب چھُنہٕ لۄکُٹ مسلہٕ فونن پٮ۪ٹھ اطلاعات یِوان شام پتہ آو سُہ ییٚتہِ اسلام آبادس اندر شرابٕکۍ اڈٕ سجن بیٚین جاین اندر وادی اندر اگر پولیس پنٕنۍ ذمہ دٲری نبھایہِ پولیس کانٛہہ چیز حٲصل کرنہٕ بغٲر پنٕنۍ ذمہ دٲری نبھایہِ تعاونی تعاون تمن سۭتۍ آسہِ ضرور گژھِ امہِ بدعتُک کلا کما کیازِ یہِ تہِ چھُ ٲخرت چٮ۪ن نشٲنین اندر اکھ نشانی بیان کٔرمٕژ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلٲلۍ یعنی موج آسہِ کورِ ہٕنٛز دلٲلۍ کھٮ۪وان کوٗر آسہِ ماجہِ دلٲلۍ رٹان بدکٲری ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم چھُ عام وۄنۍ یِم اڑٕ چھِ مُلکس اندر بلکہ تھرو آوُٹ ورلڈ تمن ملکن اندر تم پانس مسلمان ملک ونن الا ماشاء اللہ قطر ہو کویت ہو سعودیہ ہو واریاہن اسلامی ملکن اندر چھو یمن امہ قسم چن بیمارین خلاف زبردست مہم یوان چلاون بہت عرض کرن یم چھ قیامت کی نشانی امہ پتہ چھ رب العالمین کرن بیان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن تو انسان پود کرنس اللہ تعالی ہس مقصد یم کرن میانی اوت بندگی الا ليعبدون اتن ون اللہ تعالی الا يعبدونی میانی کرن بندگی نہ می اوت کرن بندگی ات دارن میں بیس نکس یقین آشک روت تراون وول تاپ کرن وول سائنسس چھُنہٕ انکار مگر کم از کم ٲسِو تمہِ ساتہٕ ونان انشاءاللہ کم کھوت کم پتہ بغیر موسمیاتن ہُنٛد ونان ٲسِو تُہۍ غلط تہِ نیران پوٚز تہِ نیران اَسہِ چھُنہٕ انکار تتھ سائنسس کینٛہہ تتھ ٹیکنالوجی چھُنہٕ انکار کینٛہہ مگر باسہِ تہِ مسلمان چھُ اَسہِ لٲزم کم از کم ٲسِو ونان ہے ییٚلہِ یہِ رۄب یژھِ انشاءاللہ یہ کم از کم یہ کرن وول رب العالمین میانہ عرض کرنک مقصد الا لیعبدون یہ منگن مے یاری بیس نہ مے ونن امداد کر بیس ونن نہ امداد کن مے ونن یا الہ رس بہ فریاد بیس ونن نہ رس بہ فریاد یل بیس تہ ونک مے تہ ونک بیس تہ دبک امداد کن آز بند غم آزاد کن تیل کیا رود رب العالمین سے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میانہ عرض کرنک مقصد تمام کائنات جن انسان پود کرنک مقصد اللہ تعالیٰ یم کرن میانی یوت بندگی تسنز یوت بندگی أسن ہرگز کرمت اللہ تعالیٰ یم غرض پود مال دولت کرو جمع کاروبار دمو بڑھاوا یا منصب کرو حاصل بڑن بڑن عہدن پہ واتو یا عیالس تھو آسانی یہ زندگی ہند دستور یہ کیسا ممکن سپد حلال وتو ست تم چیز گرس اندر تھون گناہ چھن یم سۭتۍ گرس مگر مقصد حیات چھن یہ کی مقصد حیات چھ بندگی رب العالمین سن بے شمار نعمت اس اللہ تعالیٰ عطا کرمت مگر اس پزِ یہ تہِ سوچن تسن یم نعمت کیا اچھا یمن نعمتن ہند شکر گزار بند بنان اوے چھ اللہ تعالیٰ سانہ پیدائش ہند مقصد وحید کورمت بیان وما خلقت الجن والانس
इल्ला लियअबुदून, यानी जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मंदगी। यमिस इंसानस पनुन माबूद बरहक परजनावन तगिन, यमिस इंसानस रब्बुल आलमीन सुन बंदगी तगिन करिन, तसुन जिंदगी वोन मुफक्किरो स्कॉलरो दानिशवरो अम सुन जिंदगी गई तेल शर्मंदगी हिं जिंदगी। अमुक आयुक तशरीह मुफस्सिरीन किराम इत पौट लेखन ताअतल्लाहि बिफैलिल अवामिरिहि, अल्लाह ताला सुन फरमान बरदारी तसिद अहकाम बजान से, यानी यम अहकाम नाजिल कर रब्बुल आलमीन, यम अहकाम तसिद अस्तान वातने हजरत रसूल करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज्तनाब व नवाहिया, और तिमो अहकामो सूत यमन चीजन मना करना पथ रोजुन यह बंदगी हंद आदाब। माताकुम रसूल फखुजुहु, यह कैसा दीवु तय हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत रटू, वमा नहाकुम अनु फंतहु, यम निश मना करनो पथ रोजू। मसलन सही हदीस अंदर फरमो रसूल लान रसूलुल्लाह अला ज़ायरातिल कबूर, कब्रिस्तानस पे गसन वालिन खवातीनन कोर लानत रसूल करीमन क्या गछ का मनाव कर। बुखारी के हदीस अंदर अला यहूद नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिद, मना कोर लानत कोर यहूद नसारान पैगंबरी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमो बनाई पन्न अंबियाई किरामन कब्र सजदगाह, यानी यतन का पैगंबर दफन ओस गसन यम तकी नमाज परन या तथ कुन नमाज परन। अत अगर मना को रसूल करीमन सु माताकुम रसूल फखुजुहु, यह तम दितवु तिरटिव, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, यम निश मना कोरुन पथ रूजू। बेयन उम्मतन अंदर मखसूस इबादत गर, यतन का नमाज पढ़िए इबादत करिए, मगर यथ उम्मतस बबरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मस्जिदिन कुल्लु अर्जिन मस्जिदा, सोरी रोई जमीन आव मस्जिद बनाव सजदगाह बनाव, इल्ला कह जाय तिम 7 जाय तिम यमन जायन नमाज हेको न पढ़ित, गंदगी हिंस जाय यतन आस, शराब खान यतन आस, पतल खान यतन आस, चाहराह यतन आस, या तवेल यतन आस। इथे पौट 7 जायन अंदर अख जाय सति काब किस छतस पे हेको न नमाज पढ़ित कह, ना तुह वुचमुत आज ताम परन का यम तौर गमित तिमो कह वुचमुत काब किस पशस पे नमाज परन, क्या अत कोर मना हजरत रसूल करीम प्रान उम्मतन तिमन मखसूस इबादत खान हेको पार्क मज पढ़ित, साफ जाय पढ़ित, डलस अंदर पढ़ित, बागस अंदर पढ़ित, सुन्नत नफल नमाज तहज्जुद नमाज गरस अंदर पढ़ित। क्या ला तजअलु बयूतकुम मकाबिर, ब्याख हदीस मुबारक, ला तजअलु बयूतकुम मकाबिर, पन गर्म बनयु कब्रिस्तान, कब्रिस्तानस मन नमाज पढ़न मना, पत आम इंसान सज कबर स्तन या कंस खास इंसान सज, अवे फरमोक पन गर्म बनयु कब्रिस्तान, सन्नत आजो तत परन, नफल आजो तत परन, तहज्जुद आजो तत परन। कुन सात पे फर्ज पढ़न, अगर फर्ज नमाज मस्जिद मजी अफजल तरीन, मगर सुन्नत अफजल तरीन गर पढ़न, तहज्जुद बेहतरीन गर पढ़न। बेन अर्ज करने मकसद यह कैसा दीव हजरत रसूल करीम ति रटो, यथ मना करो तम नश रूजुम
تم نش روزو پات واجتناب والنواهی اہل علم لکھن وما خلقت الجن والانس کس شرح اندر کیا اخ تم عمل یم احکام نازل آئی کرنے بی تمو چیزوں نش پات روزن یت منع کر حضرت رسول کریم اتھے پوٹھن ما محبت اللہ عمل کرزو تت پوٹ یہ بہ کران رب سند محبت ست و خوفی بی تہند خوف ست دونوے چیز نماز بہ پران رب چھن میانہ نماز محتاج مگر یہ بہ تران تہند محبت تم چھم حکم کورمت نماز پرنک مے اللہ تعالیٰ سن محبت سم تم بیم کورمت اگر نہ پڑھ تیل چھ جہنم تیل چھ قبر ہند عذاب تیل چھ فلان مسئلہ گو یمن دون چیزن درمیان رب العالمین سن محبت عبادت اندر رب العالمین سن خوف عبادت اندر پیو ناو ایمان عرض کورمت مے وارہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن قول یہ تسن قول دپان اگر سا قیامت کی دو محشر کس میدان اندر اعلان گھے نیرو ساری معاف کسی نہیں حساب مگر اکس میں حساب ہن ضروری حضرت عمر دپان مے یوت خوف سا گھس بوئی آسن سا گھس بوئی آسن 52 لچھ مربع میلن ہند حکمران مگر دپان سم اس تہ امید رب العالمین سن یوت محبت رب العالمین سن اگر اعلان گھس دپے سارے میں حساب ہن مگر اکس ہم کہین مے امید ساکھ تہ بوئی گو ایمان ناو بیمس تو امیدس درمیان عمل کرت دپان ات یہ گیا نماز پڑھت پتہ دت سجدہ یہ گیا سن نماز کیازِ گئی نا یہ گئی نماز یعنی اسی پرو تتھے پٲٹھۍ صلو کما رایتمونی اصلی یعنی خشوع خضوع سان پرو بی پرو تتھے پٲٹھۍ یت پٲٹھۍ ہیچھنٲے سرور کائنات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتز کورتھا افطار روز تھائی تھا لہذا افطار کور مگر سانہ گیا روز کیازِ گئی نہ روز یم گئی برابر روز یعنی امید از دربار رب العالمین مگر بیم رب العالمین سن ات پیو ناو ایمان اہل علم لکھن تریم چیز ورجاتی بیتس امید حدیث اندر آو سبقت غضبی علی رحمتی بلکہ یہ حدیث قدسی یعنی یہ کلام رب العالمین سن بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی خفیس اندر سبقت غضبی سبقت رحمتی علی غضبی میون رحمت زیادہ وسیع میانہ غضب کھوت میون رحمت زیادہ وسیع یہ فرماون رب العالمین بذریعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہنم وسیع تر ہے مگر جنت وسیع ترین جہنم وسیع تر ہے مگر جنت وسیع ترین جہنم بوڑ مگر جنت سٹھا بوڑ جہنم وسیع تر ہے مگر جنت وسیع ترین لا تقنطو جواب ہے حل من مزید کا لا تقنطو جواب ہے حل من مزید کا قرآن مجید یہ جہنم اللہ تعالیٰ دبی حلم تلتی یڑائیا یہ دبی حل من مزید بیان مگر بی طرف رب العالمین لا تقنطو من رحمت اللہ سمندر کس پشس برابر تے گناہ آشری ام پتہ یہ توبہ کرنے توبہ دروازہ یل اللہ تعالیٰ سنس دربار اندر توبہ چوری قبول کرنے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بعض مفسرینوں کو
अमे आयुक शरह इत पोट इस्मुन लिकुल्ल मा युहिब्बुहुल्लाह इबादत किन सारी ज़ाहिरी बातिनी कौल या फेलुक नाव छो इबादत यानी कौली इबादत सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौल वला आगो बतौर वजीफ नहीं सी इबादत स कौली आसिन या फेली आसिन इस सारी इबादत दर दरबार हजरती अल्लाह वयरजा मिनल अकवाल वल अमाल तिमो अकवालों से जय हिंदो तिमो कलामों से जय हिंदो तिमो अल्फाजों से या जिस्म के अमल से यम सित रोजी गछ रब्बुल आलमीन ये सारे अमल और उस पे नाव इबादत तीवन रब वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून अलबत गछ याद थो इस्लामस अंदर अमल ज़ उसूल इस्लामस अंदर अमल ज़ उसूल आक रज़ाई इलाही प्रेथ का अमल मकसद गछस आसुन मे गोस अमि सति राजी गछुन रब्बुल आलमीन सो जय सति आसिन जिस्म सति आसिन नकद आसिन जिन्स आसिन नमाज आसिन रोज़ आसिन सदकात खैरात आसिन मकसद रज़ा इलाही बेयि तरीक इत्तिबाई रसूलुल्लाह अमल सही कबूल कासा फिर बुत युकनत पर रकास जोरा जेच रकास पर हाँ न यह इबादत यह दप हथ बहुत खुदाय सदी खतर उकनत पारन न शरत अमल अत गस तरीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत पर बार बार वन नेरन यमि माल माज बेन बत दिएगा है प्रान खुलजा त्रत लिद्र छटा गया छकित नेरन वत पे क्या सा गो ना यह खुदाय सद खतर मे ना बे खतर खुदाय सद खतर मगर तरीक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम द्राय न दितुक नेरन न द्राव तिमन थी कामि अंदाज आ मेहमान कुन जाय मस्जिद मज का मुसाफिर जाय नी दिसमस सलाम ये फिरन सारी चलन सारे ब्रोट यह गोस मे खसन बार यह गोस मे खसन बार अक्सर दोहरे आन सनत पड़न मस्जिद मजे अमि दो दपन आज पढ़ गरी क्या सवाब ज्यादा अमी दो वन सवाब ज्यादा न यह वो खबर दूर मा कह मुसलमान गैर मुस्लिम बहसद मुसाफिर हक बनन अमिस करो इंतजाम हालात वाकातन हुन ख्याल थयत ति बह वन मगर अमिस करो इंतजाम यह गो बेहतरीन खरा यह गो बेहतरीन मेहमान नवाजी अमि सुन रज़ा इलाही बेइतिबाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेथ अमल कसा दपि हथ बाद रोज रोजदर मगर सहर खेम कहीं न सहर खेन सन्नत रसूलुल्लाह रोजदर रूजिन त्रेशी चेन चाय चेन यह क्या खुश चेन मगर सहरी हंदिस नावस पे करिन क्या तनावुल तेल बनेस यह इबादत तेल बनेस यह अमल इस्लामस अंदर ज़ उसूल अमल आक रज़ा इलाही बे इत्तिबाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऐ मुवहिद अहली ईमान तस्कुनिस करे बंदगी ऐ मुवहिद अहली ईमान तस्कुनिस करे बंदगी दर शरीयत जाए जाए बस अमुक ताकीद आओ दर शरीयत जाए जाए बस अमुक ताकीद आओ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सूरह आल इमरान आयत नंबर 91 इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहारी लायातिन लिउलिल अलबाब रात किस अशमुत्रावन चीर आसन कुन जाय पकन इंसान दावत अंदर जायज काम अंदर
مجلس اندر شریعت مجلس اندر دین مجلس آسمانس کن نظرہ دیوان عادت مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سات یہ آیت پرن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اس آفتاب زمین کھسن تو لوسن اس آسمان تو زمینن ہن زمین کی گردش اس رات ہن یون تو دہک نیرن یہ تمام اول الالبابن ہند خاطر اہل علمن ہند خاطر دعوت فکر یعنی نپ نپ کروین تارک آسن زون آسن صبح آس آفتاب انشاءاللہ پگہ آس یمہ انداز انشاءاللہ ام سات ذہنس اندر یانن یہ سوری انجام انن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون یم لوگ قیامس اندر لار ترائیت آرام تروت بسترس اندر سنت مطابق پر کلمات آیت الکرسی پر آخری ترسور پر یا بے دعا کے آمد شندر بروٹ سورہ ملکک تلاوت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کم از کم یا آیت الکرسی یم آخری سور درود تیکو پر کا اعتراض سن درود پڑھو گوڑ پت پڑھو یم آیات امی راز ہندی شر نش بچائیس رب العالمین امی راز ہندی شر نش بچائیس رب العالمین اکس حدیث اندر آمد نندر آشری ون بہترین دعا اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی القیوم لا تاخذک سنت ولا نوم اہد اللیلی وعنم عینی اللہم غارت النجوم ربا ربا تارکو تی ہوت ون چھپن یعنی سوری روزن اللہم غارت النجوم وحدات العیون چشمن کھس نندر وانت حی القیوم ژھک زند خدا زند تھون وول لا تاخذک سنت ولا نوم ژے نندر نہ زل اہدنی لیلی وانم عینی مے دت آرامچ رات میان چشمن تراو تو نندر آرامچ نندر دز پام کھنک چھس نہ ضرورت یمس عادت آس سہ اپنائن یہ سنت رسول اللہ مے ذاتی تجربہ کس بنیادس پہ ونان مے بارہا آزمومت اور شاید چھمو اک دہ وونمت شیر باغ تو یہ اک دہ یمن پتمن 30 ورین اک دہ 30 ورین من اک دہ نامساعد حالات اندر رب کرن مغفرت بوس عبدالسلام بدرینی گھر اکس فنکشنس اندر چیر آس تمس کرن مغفرت چیر آس گھر شونگس امی دو رات کی ترو عربی چھاپ زبردست چھاپ بوٹ والک ساری بس واز کڑک نبر کنی ہس الگ بچ دیک الگ خواتین تھیک الگ وونک نہ کی سچ اخ دشمنی مگر بیل شونگس مے دپ کیا تاش میں کمزوری مے پیو یاد مے یہ دعا ام دہ پرن گومت مشت حلفن سے ون مے آیات پرن ام دہ گمت مشت نہ فرمو واجہ رسول رحمت امہ راز ہندی شر نش بچائیس رب العالمین اس آزمائی شرط ہے کرو سنت زانت آزمائی زانت نا سنت زانت آسو یہ کرن یعنی گوڑ درود ابراہیم پتہ آیت الکرسی اگر سورہ شفا تہ پریو کا اعتراض نا پتہ آخری ترسور پتہ دعا اللہم بسمک اموت و احیا ام پتر آرام ضرور دیو راحت کا آرام حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اوے رات کت پاکنے ویزی یم دعا پارن تیم کلمات پارن رب کرن بیان ربنا ما خلقت هذا باطلا رات کت سفرس دوران یمن آسمانس کو نظر دیون نپ نپ کرون تارک
ام پتہ فرماوا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ما خلقت هذا باطلا ربا یم چیز ژے بیکار بنٲمٕتۍ یم چھُکھ نہٕ ژےٚ فضوٗل بنٲمٕتۍ یمو چیز چھِ أسۍ تعیٖن کران تاریخُک یعنی دۄہن تہٕ رٲژن ہُنٛد تاریخ چھُ أسۍ زوٗنہِ ہٕنٛدِس کھسنس لوسنس پٮ۪ٹھ مقرر أسۍ کران بیکار چھِتھ نہٕ یم چیز بنٲمٕتۍ اور یہندی ذریعہ چھ رات کیُتھ پکن والٮ۪ن وتہِ پکنس اندر سہولیت گژھان یہ تہِ ہیٚچھنٲے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ جایہِ سورہ ملک کس 15 آیس اندر هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فتن کور میں عرض قیامن وقعودن لڑ پھرت یعنی لڑتے آسی انسان کلمات ہیکہ پرت وقعودن بہت آسی قیامس اندر آسی کھڑا پریت صورتس اندر ہیکہ باوضو آست ویسے ہیکو قرآن بغیر تہ پڑھت مگر افضل گو مسلمان آس باوضو یم کلمات پڑھ پتہ وچھ اخ ارشاد مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برابر نیرن یت آیس اندر رب کرن بیان هو الذی جعل لکم الارض ذلولا بی فامشوا فی مناکہا وکل من رزقہ الیہ النشور یم رب العالمین یم راز بنائی تابع کرن تُہۍ تہِ کٔرِو تُہۍ تٔمِس رب العالمیٖنس کُن روے پنُن کٔرِو حلال رزق کھیٚیِو حلال رزق کمٲیِو اور حلال رزق کماوُن یہِ تہِ چھِ عبادت رزق حلال کماوُن یہِ تہِ چھِ عبادت یہِ چھُ اَسہِ زندگی ہٕنٛز ضروٗرت پنُن عیال پرورش کرُن پننہِ عیال خٲطرٕ دور دوٗپ کرٕنۍ تجارت آسہِ باغبٲنی آسہِ ملازمت آسہِ زمیندٲری آسہِ موٚزوٗرۍ آسہِ اتھ چھُ عبادت ناو شرعی اصطلاحس اندر چھِ اتھ تہِ ونان عبادت بشرطے کہ تِم اصوٗل آسنس سٲری یم امہِ خٲطرٕ بیان کٔرۍ حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٚیہِ جایہِ سورہ جمعہس اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جمعہس متعلق ہدایت ییٚلہِ جمعہ نماز پٔرِو نماز پرنہٕ پتہٕ نیٖرِو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ رویِو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ گٔژھِو منتشر یعنی الگ الگ جاین وٲتِو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ژھٲنٛڈِو اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل اتن چھُ مانا اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل پننہِ کامہِ کُن دکاندار دکانس پٮ۪ٹھ دفتر وول دفترس اندر باغ وول باغس اندر موٚزوٗرۍ وول موٚزوٗرِ اندر یہ چھس عبادت یعنی پنُن عیال حلال پٲٹھۍ کھیاوُن تہٕ چاوُن اتھ تہِ کوٚر ناو عبادت رب العالمین بذریعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب